Телеканал Осетия Рыштон штай фалой ама социалун қақанын администрат бакыштой юмаяк проектыл. Алы майрам бондар басатты канам видео арбаджита шизаршывала тытықай. Жардадарым нермаджи фаштазы ишкай кай бафансан, ежардай қарым ишкасы шывалонан бала варканын. Усыны шани матавдишам мана асы армаг. Хампушчи шылкахта амагыцыл харбышты хожан рушта. Георгий Бакаштай аршылапыны хожану. Куттыр шывалатты хазары Бакахсав куттам автая вайтахтнак ухтам бафандыд. Тыңны бус яхисай раштын сыманер басады шарым баршта уяу. Артакагам сентябры лапыл шахашту зандуажы. Ерайгурды фыцак бунтай фаштама асы шывалатты хазары сары. Баракканагам юна каттар ничер басыд. Авацагануй тахай бапарех ядей мачы қабышма. Доктор тынахаш магашка шывалон ючишыл фаште ажадия физикон мини учитам гашка. Фалачишыл Георгий удаттана мамбарга синканы ял варштунел. Гажантыл, ирдзауматтыл, шапондуны тапуштыл. Ода харцухтар нау, бон фон схаты шывалатты арбадынс фынжуал куш. Жылцухтар нешті, ишам саштарт, фыцак бакаштай сарчарав дау. Фалаша сагравдыт камайқаво удон шафаршма нешті, нейшын фыт, нейшын маттыр. Осы жымбарнун фалахусау варшын құттаг маяхима райшын та армаштыр-штыр амарадау жырдей хисауадей магануя бон. Каднехшанады ахам ишчиражынит. Гажата Зарина, Тинатин Музашвили, Дедикаты Сергей и Рыштон Хабарта.